chibai ule tuntum chu request o mangin AMCA India 5th generation jet fighter chanchin ilobi chiangang a request tu te chu zoram sang lura nuni chak chuak thlenglian October le mangai zola ten nia India inama indo thona siam 5th generation stealth jet fighter AMCA project hi antranna kumsom malam kha nia tuna engchen nge thlona hi an siama enge an thlento a prototype engtika ngen siamang engtik nge thlo chuama sakberang ti le engtia thange ti teilo enang he indo thlona siam mek hi asiam tu te chu Hindustan Aeronautical Limited ARDC Aircraft Research and Design Center le ADA Aeronautical Development Agency le DRDO te thokhovin an siam meka a thlona tlang pui chu single seat engine pani nei radar in a mu thei lo stealth khom dan engang po a man thei tur all weather le multi role fighter jet ani atira an tumlo kang chuan Indian Air Force a squadron paruk andanga squadron khata hian indo thlona sompariat zel a oma chumi ani chuan he indo thlona hi Indian Air Force 10 zapariat velan mangdon ani AMCA aircraft design hi ang confirm chu ni deuh ber to a achan chu AMCA flight test team ho patch hi Twitter a anon pho langa heta hian thlona ruangam chu kan hu thei ome kumsang ni som pathuma project commencement asiam na bulhi antrana kumsang ni som palia he thlona lama engineering le technology an siama kumsang ni som panga a thlona design an zawa tunnel testing an neibok kumsang ni som parieta cheng makta duai zali research le development atan pe kan nia kumsang ni som pakwa a detail dewa design hi an tran bok ama an tarlan danin kumsang ni som ni palia a prototype ma saber siam zo man tumania kumsang ni som ni panga a thlona thlo chuati ran tuma hei hi a hlotlin chuan kumsang ni som ni pakwa a full production hi ti an tumbok ma se HAL chairman le managing director R Madhavanan interviewa soidan chuan tuna chuan AMCA hi drawing ang chau alania kumsang ni som ni paruka tanga kumsang ni som ni pasari vela a thlok chok thei chawang alati he mai an plan dan chuan kumsang ni som ni panga kha a thlo chu hun turania kumni velin an titlai don ani chu an pu berhian interviewa soizel na private company ho nen he thlona siamna lama hian kan thok ho don atia heng private company ho hi tungwe ni ta ang website theng khatin atarlan dan chuan Hyderabad VEM Technologies Private Limited ani dona chulawa a production lama company partner turte chu Tata Advanced System le L&T Defense te anni hei hi a thae mema private company te nena an tho ho hian asiam lama angkal chaksot dona Air Force te man du za siam turpon hun adu dona chu mai ba ka pilot te hian he thlona hi nal taka khoi tur chuan hun rei tak training pack ve ngai don ani ka du dan phei chuan apa thrang hi private company in CMC Hindustan Aeronautical Limited hian RM khom lamte lo ti se angkal chak zol sau tur AMCA thlona thla hi diamond shape trapezoidal wing ang ania F-22 le F-35 jet fighter po hetiang hian manga ti chuan amei nei hi ache theya a thlona taksa a direct in in vuani achunga amei vertical stabilizer hi V-tail configuration angania mase T50MO J20 mei angin ache ve theilawani F-22 Raptor nen hian ai nang deuh mazoka a thlona ruanga ma hian Tejas thlona angin composite material an mangtam hle dona atlo nge dona ni radar hip thei turin an kot non le dona hei hian atistel hle don bokani a thlona engine in boruak alak lu theina hi DSI diverterless supersonic inlet ang ania hetiangang DSI design a that na chu thlona hi ati jang sota ama thlonan siam tam taka hian splitter plate an mang thina splitter plate hian thlona tirita simple dewa ka soifia thiam dan chuan thlona taksa panga boruak lo dai dan tu ang kha ani ber splitter plate aya DSI design an manawang hian a thlona ri na
kg za thumvel borin a zan pha don ani AMCA thlona abo ruak luna chung dan hi S configuration antia a engine tan bo ruak kalkong hi S sangdeu ani dona hei wanghian thlona malama tangin compressor blade ang hi amu thei lowanga thlona malam rudder cross section RCS atlem pha don ani rudder ina mu theina chance atlem pha dona compressor blade te hian rudder an so khoklet tira hei hian RCS ati tam pha hle thin ani he thlona a hian a chunga ral thuama pai dona internal bay a hian thalak pakhat kan mu na angin missile panhi le bomb panhi apaya missile dang po apai theyanga ral thuama chunga paya thatna chu thlona aerodynamic a apui theya ti chun radar ina mu har pha bok amka hian gallium nitride base AESA radar amang dona he hian mel mate chui theina thatak aneya arrange po athale ni chu mai ba ka radar mamo electric power hi atlem hle bok he thlona AESA radar a hian gallium arsenide a in gallium nitride an manga hei hi India siam ngei utam radar ani don nia soyani AMCA thlona hian call in payload control na lama pui theina ang chi fly by wire aya fly by optics an mangdona hei hi athale dona signal kha electric wire anga kal lovin light angin akal to dona hei hi achak fe zoka electromagnetic jammer hoin engtikong mai na ti boi ve thei to don lo ani quadruple redundancy anayanga hei hi computing channel pali a than thewin power supply om dona example a thlona pakhat flyby optics nei chu Japanese Kawasaki P1 ania hei hi Japanese maritime patrol aircraft ani a cockpit a hian screen pakhat hlai deuh a omanga touch screen a set thei multiple functional display a om dona pilot tan engkim ol sampha hle dona hetiang hi F-35 a pon mangani AMCA indo thlona an siam ma sakhawa hian a engine an man tur hi General Electric F414 EPE engine ani dona he engine mal pakhat hian thrust kilonewton za som paruk ape chuak thaya FA18 Super Hornet thlona engine an man ang ain a changkang deuh hlek ani afterburner telovin Super Cruise in a thlok thei dona he engine hi AMCA first batch hoin an manganga a second batch an siam le a hian India le Rolls-Royce siam dun engine an mang ve thunganga hemi engine thilti thei chu engine masa an man ho nen hian ai nang deuh reng dona hein do thlona thlo chak thei zong hi Mark 1.8 vel ani dona a service ceiling hi fit singa ari zong hi kg sing khat sang ni a payload hi kg sang ruk zanga vel ni in a thlona range tur hi tun thlenga hriatala ni lova a thlanhuaya ral thuam a pai thei hi kg sanga tanga sang ruk zanga vel ani IRST sensor hi anayanga mase khoilai taka nge an vua don ala hriat lova F-35 anga thlona malam noilama an vua ve mai thaya mase hei hi amhan tlak lu tuklo IRST vuana na thaber chu amalam chunglam cockpit ma ania mase hei hian astel na atitlem ve thei bok generation thar network centric aircraft management system anayanga hei hi DRDO lepa deal Defense Electronic Application Laboratory siam ania hei hian indo thlona rual chu thatakin na a tho ho tir thei dona entirnan AMCA thlona pakhata tangin missile in mel makap ta se chu missile vek chu AMCA thlona dang atangin a guide thei don ani self protection jammer hi a thlona chunga omanga laser warning receiver a ombokanga missile warning sothi a ran pain ombok dona next generation radar warning receiver po omanga F-35 angin electro aperture distributed system hi omdo nem hriat ani lova hei hian degrees thum somruka zau a cover thaya thil tereu te chepo mu thaya thlona khoilam po mu thaya ni a missile pai tur ho hi India siam ani arinoma Astra IR Mark 1 Mark 2 le Mark 3 te ani dona SFDR solid fuel ducted ramjet missile an siam tur po hi apai thein arinoma BrahMos next generation te po apai theyanga anti radiation missile te po apai theyanga bomrang rang leilam beinan apai thei bok don ani
MCA project an tran tir hian a thlona siam lama an muang hle a ma se tun nai deuh hian mamona san wangin nge a siam lam hi an rang theiang bera kalpui mek ani kumsang ni soma a project an trana a prototype siam tur hian an bei meka na chak takin an thoka siam zo wat se a production ti wat se chuan Indian Air Force 10 kanram rivela chin rang kurung chei chho ang mein han leu koivel se airso vela ram dangte ka ang phok khopa thlir turin han chevel se anga hlel om to hle ni ole du tok photang video lo thlir ve wangin kalome khonga in iphal ve ni chuan like le subscribe ka min lo me sak vela video dang siamte min ti phur ve a mang tha vek ule